bifurije kugira gatandatu mwiza cyane. Amakuru yacu reka muri La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani rero yagarutse kuri derby y'uyu munsi kabisa. Inter Dome ikina n'ikipe ya Milan saa 10 z'i Kigali. Lukaku Zlatan nibo bagize iki kinyamakuru uyu munsi aranakuberekana n'umujyi wa Milan hangaha kabisa. Ni derby shyushye cyane. Tutto Sport yo yagarutse ku magambo ya Cristiano Ronaldo rero yasubije Ministry wa Sport ndetse n'urubyiruko hara mu gihugu cy'Ubutaliyani Sparadafola akayamubwira ati rero ngiye nubahiriza amabwiriza yose na protokole yose n'ibyo saba byose kabisa kugira ngo nitwirinde iki cyorezo cya coronavirus kabisa. Ntago ndahangaha ngo ntanga urugero rubi. Akaba rero Cristiano atabyishimiye ibyo na ministry yamuvugizeho ariko kandi Tutto Sport igaruka rero itubwira ati anfe finaho makabisa. Aka rero champion y'Abataliyani yagarutse batwereka amafishe y'uyu munsi: Napoli, Atalanta, Inter ndetse n'ikipe ya Milan na Crotone ndetse n'ikipe ya Juventus. Twekeje mu gihugu cya Espagne icyabakuru marika cyo cyagarutse nacyo ku mafishe y'uyu munsi rero. Zidane wavuze ati marato yatangiye. Aka rero ikipe ya Zidane saa 2 n'igiciraza kwakira Cadiz mu gihe Getafe iri gwakira ikipe ya Barcelona, mu gihe kandi ikipe ya Celta Vigo yakira Atletico de Madrid n'izindi afishe zose ziteganyijwe kuri uyu munsi kuri kinyamakuru Marca. Ari nako kandi kinyamakuru kitubwira rero ko Antoine Griezmann tayari kabisa umutoza yamaze kumusubiza rero. Antoine Griezmann wavuze ati Didier Deschamps uzi kumukoresha, hanyuma akaba Ronald Koeman yavuze ati umutoza wese ni boss umutoza ahora ari umuyobozi ntago wamuvuga nabi. Mundo Deportivo yo ikaze tubwira yuko rero umutoza Ronald Koeman yamaze gusubiza rero Antoine Griezmann. Aka rero yamubwiye kabisa ati ibi byose mbikora ku bwiza bw'ikipe, ngomba kugukinisha rero ku mwanya ugomba gukinaho ku ruhande mu ikipe ya Barcelona, hanyuma ntago nakugira en electro libre mu kibuga kabisa kuko ndeba ibyiza by'ikipe kandi tugomba kugera ku musaruro. Ati rero umutoza niwe boss ntago wamuvuga nabi. Avuga ko yashatse kuvuga neza Didier Deschamps, nawe urabyumva aho ngaho ni hatari cyane. Tuvanga twisamukira mu makuru ari kugenda zamuka. Kevin De Bruyne ntagari ukina match ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Arsenal, ahubwo Sergio Aguero yamaze kugaruka, mu gihe kandi Pep Guardiola rero yanatangazaga yuko Gabriel Jesus adakina match yo kuri uyu mugoroba. Alexander Seferin akari president wa UEFA yamaze gutangaza yuko Euro ishobora kubera mu gihugu kimwe cyangwa ikabera mu bihugu byinshi cyane. Ni interview yatanze ku munsi w'ejo. Abasore b'ikipe ya FC Barcelona bakaba banze rero ubuyobozi bw'ikipe ibyo bagabasabaga kugabanya umushahara 30%. Akaba rero bavuze ati ibyo mu bijyana hande kabisa. Ter Stegen akaba atazakina match ya Clasico. Ari nako kandi ikipe ya West Ham ejo yamaze gusinyisha Saidi Benrahma ubwo byavuze ko Medico yatsinzwe ariko byanagije ikipe ya West Ham musinyishije rero akaba imyaka 5 ndetse na 30 z'amayero. Nako kandi ikipe ya Blackburn Rovers ku munsi w'ejo yamaze gusinyisha nk'intizanyo rero umusore Harvey Elliott kuva mu ikipe ya Liverpool. Tottenham Hotspur ku munsi w'ejo karasinyishije Joe London umudefenseur bari bakeneye cyane rero ku $11 akaba rero zizaza mu kazi kajya ku $15 imyaka 5 nimero 14 mu mugongo niyo azanambara umudefenseur. Anthony Nokaet yamaze kwerekeza mu ikipe ya Nottingham Forest kabisa avuye mu ikipe ya Fulham bakamutije kugira mu kwezi kwa mbere. Milo ikarasinyishije Kenneth Zohore kuva mu ikipe ya West Brom. Pablo Zabaleta ku munsi w'ejo akaba yarasezeraga umupira. Uyu mugabo rero akaba tayari kabisa ibyo umupira amaze kubisoza. Yakiniye West Ham ndetse na Manchester City mu gihugu cy'Ubwongereza ariko City niyo yamaze igihe kirekire cyane atwara shampiyona y'Abongereza. Blackpool ikaba yarasinyishije umusore Ben Woodburn kuva mu ikipe ya Liverpool akamutijemo kugira mu kwezi kwa mbere. Hakim Ziyech uyu munsi aragaragara kuri match ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Southampton. Ari nako kandi rero mbibutsa ko kandi turi kumwe mu kanya gato cyane guhera ku isaha ya saa 7 Everton Liverpool saa 7 n'igice, saa 10 Chelsea Southampton, saa 12 n'igice Manchester City Arsenal, saa 3 z'ijoro Newcastle na Manchester United. Imikino yose rero turi kumwe kuri Radio 1 91 n'igice kimwe. Ari nako kandi mwana dukurikira kuri cyone cyangwa kuri cyone.com. Bibe byiza cyane.